Biamono kimo mwanchu murigerio bwe television ya Ndizi TV ni magorobe ndengia tukumira gaiga television ya hoya Ndizi TV iliyo etwemanyia mange asenchira yubikiranu kigima nyorabono kila litukule Jumamosi nigo kumirana na inche ahiga somorobrio bwanjete amangana majya Ndizi TV obwansu bwomugusi elinde banotwa kwanira aliyabirga gwateka kurwa chinsinyo chonsinye sugusu mocha iri nyire bonsonko asorogongo Gusii Kenya na bwigen singima na bwigo twamanya gosoa somurubiri bwekiumbu oito kwanira butambe mangana siasa onobono basekiwa ito bakiri chinsemo na bwigo kwaria ni mangana mangi kigima inyuranga television ya Ndizi TV nigo turwete kigima aliyoko ene kyabuna twakwariga ni iri mangana majya aliyobonete komanya na bwige mirobili nde menge chinsemero ngebere nainye bono nigo ndakete kwariga ni biyakigima ekero chigire chinse isato chinse cyorogongo rwa Afrika ya mocha igakiri to kwemanya mangana majya senkira yubekirano bono litukuri halera somuro buli bweke umbu bunere butambiri tukuri Jumamosi na bwego lituko eli Jumatano nigo tokonyoro mwana siasa gaiga elito kwarera magenderero Gusii na bwego Kenya ninsinkima ali atolengete ntwe buno mu Gusii litukuri halero nigo ndendegesyo kumutwara mugeni one niga umwaro mu MCA obono ase ewadi elia Ariana egotoka ensemelia ya Bonchari onyetindi bobe na egotoka Ariana nigakorwa Victor Ombasa Omwando nigakorwa se ewadi elia Ariana ensemo ya Bonchari me county ya Kisii nera bono do chuisa nsemesa ya bone magoroba ya bono gaiga elinde tobekekerario tobeka mangana yo bunare atotebibirenga biaye na ki goikaboniga merobiri kyabwate asabantu be wadi elia Ariana ayuna yanda mange narabono tukuchuko kwarera karo chikire chinsa chiria chumurubiri obweke umbu kurende litangani nigontate twende masemo asamangana maya ekorende tigatroika se studio ya kabere tumanye koirena wiyaki mo mwancho murigeria biamono kigima nyorabono chinga kichino bugo tume SMS yao gwetira se namba ejire iguruga bwa se studio ase TV yao eliyo onyare koboriri borio gochia so mu MC oyo na gote yo mogeni tubwitu kuri lero nigamanyikanete buna Victor Ombasa Omwando kurwa se wodi elia Ariana ime county ya Kisii bona mangana majya igotugoja chaka kunde litangani gonkomanya buna olitogo konya na nere aso kuletera mangana majya senkira yomo no wimanyirilyo igakurukwa Joshua uta inche nigonkurukwa John Kevati magigajo mugabana we county ya Kisii muske Paul Simbarati ekubwato kamarieta y'abantu 10 abo bari muna bawaziri abachore bagochako babako unenkigwa na bwo kurinkorigwa ne bunge ye county ya Kisii boronige birende nkererio bigenderete korwe bwako bwatekana na marieta yo abete igakorwewa oraboti uronyole senkire yobekirano numusakito bwo magana maya Steven Ndemo korwa asenka ya Dr. Alfred Ndemo ensemo yentanda no muchengo genderete ye maiga ya menyigo ikerune ngana yerietera yakoba gati ya marieta yabateneri bechinsemo ibeya Kisii asugumetwe gochiase aba MCA nigo bwata mange yoko inyora igoro ya Dr. Ndemo korwa asogo kina kwaye koborio bojumbe bwa kitutu chache not omwaka gwechiri 2013 nechiri 2015 na ibere goikabono una na mukiniri go subuna twa mukiniri igabuna abantu abayiburi tori angenere oyo no mwana twakinirie na ndo moremereria na ande buna achagete skuru ya kurwa obwana na boto mukine tibiya na ntokara no mwana umgengenche nene na ndo obwate chisemi aso mutwe daktari ni moroje kurwa obwana bwaye gotira na ende na bomoroje buno murai gocha kurwa karago somentanda mpaka bunachete itibo kurora kaende sabana bamwa banene bakale bunachicha igale bone doctor gati ya masakara a Dr. Alfred Ndemo na amone PhD ya Public Administration korwa sense ya United Kingdom niga kolire emeremo amone byombe gati ya bo World Bank United Nations UN USAID amona gosomichi University chinyinge imense ya Kenya niga bwatogo semeribuna oboteneri bwa Alfred Ndemo aso bonchoreria chichiro obotali ne industry mbogororia chisekte ekyo goika ekerengo kya igoro mono iroka chichiro cheitoga iga bangina bange mbali konyora ase bakoigama ebintu buna ase chicho ntobwati
ntogani mono naende ebinto mbire buna chimesa bakoneria ebinto buna chichiraria nkonyora ore chiborete ebinto bikona kobeka bekunze bono ase eng'encho daktari asoire egasi buna eyo tomosugume mono naende ntomotebi mono ekero twamoikereire ng'a ebinto amagania itare naya aroseria abang'ina nonya ase chishedi ase bakoigama ekero bakoonia ebinto nabo bafurahia ng'a ntobwate omwana oito koruga iga. Bono na simba amoire kero gekio tigakong'e kabisa agenderera na omokio oyu ihitokoira ni Nyasaye simba radi mbia mono gwatoretera oborai ang'e na intwe iga tokogoki buna intwe kero tokogona intwe ntobwate minister korwa ase ekenyoro giato iga we feel very happy nche buna ogocha kwane nachirana bondo chende makinete buya naende ngotoikarenge since from 2013 buna boreti chikura buna erogete riogo ng'anche ni dawa stiri twarorire ni dawa ogwancha kwa Nyasaye gwakorekire buna etwekero gekio ya tourism ne chichiro Nyasaye gaki buna atenenire nere ndemo twabeire tokoenda nere chanda na pete buna boreti chikurechi nonyo igetakabua nonye nabo amarieta aititigu no mugavana Simba Arati nigaraganya omoroberi bokonyarigeria sobo imena aba MCA be county ya Kisii na bari baraitabu gotianigu na guchake egasi yabo bene aiga na senka yabo iboro ya Dr. Alfred Ndemo oyukona na benyi bense meye bateru na Dr. Alfred Ndemo ni dawa asana batogosemeri buna nanyare kobwenia chinse mo chobo nchoreri obotari ne chi industry merongo rwa Gusii kwene kibuna e county ya Kisii ngoikeriere amagenderero kuripoteria Ndizi TV kuroiga sense mo ya Entanda Manyerero ward kitutu cha Chenote county ya Kisii Elietariane Ndemo Steven utikana na roboti ruo Ndemo Steven nigo thoska bosio asomura ibwense omuske William Ruto niga tebiribuna eriogorio gotange nchara emergency ya Kenya no ko murimi ebintu biriaganetie buna moyo na boigo koleta mache igere kwa na yuli tubira rero kikakialinge kuigura edamu ya Nzimba ere ase county yo asatebire buna omurimi goika gusuriwe ebintu byonse biri gutumika asomogondo iri kwenekia buna endagera ngoicholerime yense ya Kenya kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula. Hakuna dawa ya njaa. Dawa ya njaa ni mkulima apate msaada, azalishe chakula, chakula ipatikane kwa wingi, ndio bei itapungua. Mimi nataka niwaulize wale ndugu zetu ambao wanafikiria ya kwamba tutaenda ile barabara walienda. Si walijaribu kutuambia ya kwamba tufanye subsidy ya unga? Wakatumia bilioni 8 kwa mwezi moja na unga haikufika. Mlipata unga ya shilingi 100. Sasa wanataka kuturudisha huko. Mimi nataka niwaambie our friends ya kwamba sisi tunajua bila ya kupanga maneno. Sisi sio kama nyinyi. Nyinyi mlitumia bilioni 8 mwezi moja kusubsidize unga ambaye haikufikia mwananchi. Sisi tutatumia hiyo bilioni 8 yenu kusubsidize magunia milioni 6 ya kusaidia wakulima watuzalishie chakula ndio tuweze kupunguza gharama ya chakula Kenya. Galeta soroboti ruo nigo muraibwense atebire buna waziri bonsi nigo brachokora mirmeme kong elio gwikirania ali abakenya batagite inyoruenga asema tukabongo iga nigo committee cha chorwa ejichigo chikobalingoria bali bago chorwa abuna aba minister abachore elio bachigote nigo nagosoa asemiremo uwango kigima. Hawa mawaziri wetu hawa jamaa watahema kwa sababu kibarua iko mingi hapa Kenya. So waziri ambaye anahusika na kilimo, Mama Alice Wahome hapa ambaye anahusika na mambo ya maji, instruction yetu ni kwamba ekari 1200 mpya ya mpunga itazalishwa Kenya na mambo ya irrigation kwa sababu that is the surest way ya kuzalisha chakula. Ekero boigo togendete gutigara soroboti ruo muraibwense niga nikiribuna serikali ya yeni gira chikwire gitambo kirekenene gyukubaka na abanyakonda bali babiri bakoegwe mirimo iyo gokora nerimo na sense mo yijibara eliyo kwenekia buna obwagachi bwebirengo bigoro nigo babe bugwikiranirwa. Tuko na barabara nyingi ambazo zimekwama na sio hapa Kirinyaga peke yake. Barabara nyingi Kenya zimekwama
kwa sababu ya malipo ya makontrakta. Mimi nataka niwasihi, mtatupatia nafasi kidogo, tunafanya mpango ya vile ya kuarrange ama kupanga vile pesa zitapatikana kwa njia tofauti ili tuweze kukamilisha hizo miradi zote. Ile ahadi mimi nawapatia, barabara yote iliyoanzishwa hapa tutakamilisha kabla ya kuanzisha barabara nyingine. Kwa hivyo mtupatie nafasi kidogo ya miezi moja, miezi mbili hivi, tupange hiyo mambo ya kutafuta pesa ya kulipa hao makontrakta, ndio tuweze kusukuma mambo ya ujenzi wa barabara, sio Kirinyaga peke yake, lakini katika sehemu zote za taifa letu la Kenya. Tinga kichwa mokonyi bumurai bwense moske Rigathi Gachagua ni goma bolirio mokonyi gosenga bolirio murai bwiki ama kia ODM bwo murai bwiki ama gosobo mubuli wa Azimio la Umoja wa Kenya omoske Raila Odinga gutika kumochia serikali iyo murai bwense moske William Ruto ekorengana ne michandeli egendete gwetera asengencho ekatie michande iyo nigo yale ditwe enere na bwo ne serikali eli enkoro yabagigweta iyo moske Uhuru Kenyatta. Wewe mzee ya kuzimia unaongea mzuri sana, na hiyo ndio kazi yako ya kukosoa sisi. Kama ulifanya hiyo kazi ya kukosoa serikali ya Uhuru Kenyatta, hatungefika hapa tuko. You abandoned your duty to oversight government. Serikali ikaporwa na wewe na watu yako mkaingia kwa uporaji. Sasa unalalamika bei iko juu, na wewe ndio mwenye uliwacha kazi yako ukawachilia wakora wakaiba pesa yote ya Kenya, na wewe ukaingia pale kukura hiyo pesa. Number 2, wewe mzee, ongea ukweli. Wewe ndio ulichanganya serikali yetu, ukachukua 50 billion ingesaidia wa Kenya, ukapeleka kwa BBI ikapotea. Sini yeye? Huyu mzee ndiye alichanganya Rais Uhuru Kenyatta na serikali, wakachukua bilioni 200 wakaweka kwa project Azimio. Ilipotea haikupotea? Mugabana we county ya Kirinyaga Musubati Anne Waiguru ni gamuburi omurai bwense Gusii Chigosoli ase county yo ya Kirinyaga ne mono asokuguregeti ekimo imeji county yo asakote bamna kolengana nere nigetuye kugya sigetwe no muliki obutambe kurwase wizara yo bulendi bwaime Karanja Kibichu. Your Excellency, umesikia maneno ya Wanguru Stadium. Mimi tulifungiwa hiyo stadium na Kibicho, akaenda na kifunguo. Tukimuitisha kifunguo ndio tufanye rally, ndio tukuhost, akakataa. Akasema sasa hiyo stadium akaiita jina international, ati ndio hiwe ya kule Nairobi. Sisi tunakuomba, kwa sababu tuko na timu yetu ya Premier League kuku Kirinyaga, imefika Premier League, inaitwa Fortune Sacco, na kuna timu zingine za Kirinyaga. Tungependa wakaazi wa Kirinyaga wakuwe wanatumia ile stadium. Kwa hivyo mimi nakuomba Your Excellency, ukisema neno moja tu ufunguo zitakuja. Sisi kama wakaazi wa Kirinyaga tutaangalia stadium. Mimi kama county government nitaweka special committee, tutamwagilia nyasi maji, tuta make sure the toilets are functioning, na tunakuomba hata Jamhuri ukitaka kuja kufanya celebration ya Jamhuri de Kirinyaga tutakukaribisha katika ile stadium. Omugabana we county ya Embu Musubati Cecil Mbarile nigamotogiri omurai bwense muske William Ruto asokubeke mirubilyo yokwaga chachi damu gose chindiba elio abakenya banyari konyora maje liga yakwa nayo imeyi county ya Kirinyaga somugaso olero. Came because I know the story of water storage is the best story going forward for this country, and I know you're very committed. Wewe mwenyewe uko very committed to ensure kwamba tumejenga dams kila mahali, so that ile ukame tuko nayo ikue a thing of the past tukiendelea mbele. Na mimi nimekuja hapa Your Excellency kwanza kushukuru watu wa Kirinyaga, wananchi wa Kirinyaga, kwa kuchagua Mama Waiguru tamu ya pili. Hongera. Pia nikwambie Your Excellency, part of the reason why watu wa Embu walinichagua kama mama ni kusikia zile story mzuri zinatoka Kirinyaga. Kama huyu mama angefanya kazi mzuri, hata mimi singechaguliwa kule Embu. So I want to thank her for the
the great job she has done to the people of Kirinyaga, na amekuwa my consultant. Yeye sasa ndiye naenda kwake ananielezea enda hivi, enda hivi, enda hivi, kwa sababu mimi ni mono, yeye ndiye ananitoa hiyo mono. Gotigana na yua siasa ni gotogosora botronde asomurikio munene bwekiombe gya kotu Francis Atwoli avuririe serikali kubike mirubiricaine iliokonya baria bakogenda chinse cha maiko iliokurigie mirimo anena muno ensi ya Saudi Arabia ligaya kwa nayo asomuriga boko mwenia omongina Eunice Ashanga uyure ngina amakumbo uyoro muriki bwekiombe gya ekewe. Nisikize, I'm telling you. Na tumesema na hao agents mara nyingi ni watu wa corruption. Wanakimbia wana corrupt watu katika wizara ya labor, wana corrupt watu katika ile inaitwa employment authority, wana corrupt hata wakubwa kabisa wanasema, oh, our people who are out there remitting, the remittances are in billions to do decent jobs. Those are not decent jobs. Na mimi nasema kila siku usipeleke mtoto. Tena una agent hawaji simu. Kule Ufilipino serikali ya huko iko tofauti na hapa. Because wana negotiate government to government. Kama ni government ya Saudi Arabia, hawa serikali ya kule na hiyo serikali wanasikizana on terms. Wanapeleka mtu yao huko kuangalia. Sisi mtoto wetu akifika huko ananyang'anywa passport, ananyang'anywa simu. Na urabwene abana befu. Na keshbera Gecho Atwoli ni gatebrebna ekiombe kyo gya kotu nigo gekora emerimo ne serikali eliera roro inyurwe abulitangani konyora chikura chitarakwa nigo Atwoli aliko musira umuraibu kya makia ODM na boigo bomabulia bwazimio la umoja korende ekrechi kura chakwa na umuraibu ensobono musike libagali umuraibu ense omukoro nigo aunchuli chinkwana chaye nakubulia bakenya banyara gusira serikali ya bono. Viongozi wafanyikazi zote tulikuwa katika azimio na ilikuwa through resolution is the government, and if you are asked who is the government is must be fair and changes must be accepted. You can work hard, you can do whatever you can do the way we did, but in a technological era, if you are not smart, if you are not smart, you will be outsmarted. And this is what happened to us. And we must accept that and move on. Say we have a new government. It's better to have a government in place than not to have one. Gotigana nayo nigo tokwenda sorobotronde ase Amin Ibrahim Mohamed nere ocholirwe kwira libaga lyocha gutenereke ombekeria ekyobutuki gya DCI mense ya Kenya yimagegayo gochorwa no murahibwense libaga lyo nigo lyatigetwe no kabiri arorose kyombekyo George Kinoti oyobwetiye miremo bwangoiga asikagire buna nigo atabwatu bwa matobuya ne serikali yabono. Is basically to give strategic direction to the directorate and how I should see how I can operationalize the political manifesto of our Kenya Kwanza government. This time I can see police have reached a level where they have raised from their team professionals who can take over different leadership responsibilities, and as their employer, the National Police Service Commission, for us is to support and to encourage officers. Ege kurege tindi ni gogendrete kuruegwa guchiase bali bagendrete egosalia chindoche anemo kwaga chambara bare yichindoche chyo ayo nigo yararikanire ogusiria chindoche chyo asobwango muno ukwa nekero balinge kona rebiegwa guchiase balia ebanyalire gokora buya ansukolenda chindoche chyo nigo babulie serikali Kisii County ekoligereria engane yo nakwenekia buna chindoche chyo ngotigara chire chinchenu ekiagera nigo chikotumikwa n'abantu abanke. The levels of the rivers have gone down. There is a serious shortage of water. Right from the catchment, there was a lot of destruction of forest. This has also caused a lot of destruction, not only at the catchment, but also the lake levels up to now, as I'm talking, have gone down. From the catchment, we have serious degradation following what we call poor agricultural practices. And it is upon us and upon the county government and everybody
to see that we sensitize our farmers up there, because that is actually the source of water to this lake. Gotegana na yo abalimi kurua sensemo ya mbere ni gobagenderete gusemigwa cinjire cekerero cyo gukora uburimi elio uguce gukora umucando gw'incyaro yogenderete kubwata ane mono imense ya Kenya babwata ni ao kurua sensemo ya mbere ni go ebabolirie abalimi kubwatia omulio moya uyubo kora uburimi bwekerero kwene kyabune ndagira ni go iratoke elio gukora incyara kigima. Kama kampuni kuna ile tunafanya na ni mambo ya research. Ndio tuweze kupatia mkulima ile mbegu inayofaa ama ile inampatia high potential, ile itampatia mazao mingi kwa shamba. Lakini nayo ile ukishapata ile mbegu nzuri ambayo ni certified seed, wewe kama mkulima pia mpaka ujitahidi shambani. Panda wakati inayofaa, palilia wakati inayofaa, na pia kama kuna kupiga dawa, kama kuna dudu, hakikisha unapiga dawa kama venye unaelezewa na maofficers wetu. Sisi tuko na mashamba. Ile ambayo tunahitajika ni kupanda hiyo sorghum, ikisha kuwa tunaipeleka pale EAPL, wananunua na unalipwa papo hapo. Unenjera yemo yogo konya balia bali no muchando obwenjera si county ya Turkana ni gobono banyoliro bokonyi kurwasi kiombe ekemo ekia Salvation Army ekiyekoragwa na Margaret Sivoya ni gotebre buna enchara ni gogendrete kubwata chisemo ao imeyensi ya Kenya kulindense melia ya Turkana ni go endete konyoro muchando monene kigima na ni go baguchia kugendra gokonya abana liyo bagende chisukuru. This is distributed according to the enrollment in the schools to keep the learners in class and concentrate on their studies like any other children in the Republic of Kenya and around the world. The total cost of this program will cost almost 38 million to cut off all the 59 schools in Northern Sub-County. Kuna shule nyingi nimekuwa nikipita, unakuta zimefunga milango. Ukiuliza shule hii ilifunga, wakasema tuko nyumbani kwa sababu ya chakula. Ndio nina wingi wa matumaini ya kwamba chakula hiki kitakapofika shuleni kitainua mashule zetu. Mwanchu muligereria kulengana ninsa ya neni go chire chideke 24 echini chinsa churogonko ru Afrika chideke 24 igoro chinsa to chimaragoba yabono wikiragabo no ngokorera mangana magia sinchira yubikiranu asema grobe yabono kero ngirobere tibu ya kigima no magani one uyu kirase studio chito cha Ndizi TV emaragoba yabono elitu eligani kigima nego kwanera lya tolengete ntwe buno mugusibuna nagote ya bulitangani nigaro mu MCA obono kigimo chorwa asobo choryo obonene bwa eta kurwa segwadi ya Ariana yigotoka bonjali ime county ya Kisii litali ya yeni kwa Honorable Victor Ombasa Omwando onyekale mu MCO chinga kina chechi okomomeraga ngaite kuruchinga gitiri chechi kura ekorwa chinga gitiri cyo campaign cyo gwakachikura na gwikabono turamomera buya omotegerere ase aisaranzite buya akwereneria mabolyo atali liogirita iyo dehero nalikuwa nyoreri bakali yao elinde agokwanire guchiese nkoro yao kigima obuya bwito buna Ndizi TV no muruburi bwekembu nigo tugokwana mangana lya korengete bunogo soka isikoli yao ebare liero enyagitari liero amache estima nebinto binde binge biri bikorengete aye buno montole sekinyoro kyao aina tugokwanira so muruburi bwekembu emaragoba yabono bono nigo detoire libakali yao elikulike SMS gwetrase namba yesimi petronila ngonyebekali gorogabo elinde obolyo mweshimiwa amabolyo agotebi na merobiri kyabwate abekire na otaka komanya ibirenga byaye anene muno nkiyago kigo cyakera kinga kici ari abisi mbati anigwa merobiri menge yakorekanire gwikabono nigobono ange baenda Mombasa na ntotebi ngibachite gukora Mombasa ngaite mbaso eteroche alisinyancha ya Mombasa na ntotebi na nkibaro chororo ensemeyo goika aboniga na mange tukukwane mugoroba yabono inyoroko genda se mitandao yaito ya YouTube Ndizi TV News genda ya Facebook Ndizi TV News Digital na bwigo na bukugenda TikTok Ndizi TV News ekara utete kutonyora se Twitter nigo tonyora na @Ndizi TV News bono chyo na chyo socials chaito ozi social media chaito asura agende na kutonyora elibono na ikara kwa nyorire amangana kweteire gustonya nyorete muno mirobiri yabono ogunya ikera karo chinga ki chiarire
onyenyororo elindo nyare kurigeria bya kigima orio konya ukoletera mangana ya singichira yomunwa boimanyererio nigakuru kwa Joshua uta inchiri konkuru kwa John kibati koira nande asigika ekeregeke elio tunyare gusangeya masemo no mogeni omwishimiwa Victor Ombasa Omwando oyore omo MCA kurwase ward eliariana Bonchari county ya Kisii.